Hi there, Sanmunani Mulweni. Welcome. It's a fixed channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Maskandi news, Maskandi updates. Kunento fana address the quick fast. So address into angasona yabona guys unamavidiyo amaningi engiwenzile nje ngomaskandi kodwa kakhulukazi bekuyinjabulo yokuthi uMthandeni ubuye wabuya ne-hit song 2024. Khona bhale comment endeke bhala ukuthi hey broadcaster Masimba nenzondo yeqiniso uyifundisa ubani shuthi nge-understanding yakhe lenzondo yeqiniso ngiyifundisa uMthandeni. Because khona into ekuthiwa amahlaya esizulu ngizonixoxela ngayo ekugcineni inganekwane yakhona. Njengoba ngibeka imibono yami ngithe siyaxoxa. Angisiyo umhlaziyi, angisiyo futhi entatheli. Kodwa lokho kokubili intatheli nomhlaziyi sengiyokuchaza kwenye ividiyo ukuthi mhlawumbe abantu abakanjani mabekufundele kusuke kunjani. Asingeni kula kulo ngi-broadcaster Masimba osethu inhlamba. Ukuthi mhlawumbe wena unenzondo yeqiniso ngomthandeni indaba yakho leyo. Ukuphatha kabi ukuthi abanye bamjabulele indaba yakho leyo. Ase ngikubekele ama-artist awu-2 ngoba uzothi ubani ungifundisa inzondo ukhuluma into engekho nje imbudane inganekwane and yabo kulama-artist awu-2 banama-social media accounts or pages abaposta khona izinto ezikwazi ukuthi zibonwe umphakathi and social media kukuwena unayo i-option yokuthi ungayiposti leyo nto noma ngabe yini. Uyakwazi ukuthi into uyenze ibe private, uyakwazi ukuthi uyenze ibe public lezobona abantu. Wena ofuna ukukhuluma ngenzondo yeqiniso angikwazi ukuzonda abantu bezenzela umsebenzi wabo kuyisinkwa sabo kodwa la ngena khona mase kunengoma ngithengigxile kakhulu kwingoma mase ngikhuluma ngezinto ezenziwa abalandeli. Kwesinye isikhathi izinto ezisindayo ezinye ayisindi izinto ezilula kokunye nje ukuthi ziyangihlekisa ngixoxe ngalezo zinto. Ngikunikeza ke isibonelo salama-artist awu-2 because ufuna ukukhuluma ngenzondo ngento futhi engasoze ngibe nayo. Nomona umona mhlawumbe into engisho ngangihubha kanjani ngiyabaleka angifundi isifo esibi leyanto ngoba umona ngisho usunazo izinto awuneliseki uzwakala ukhuluma umona nje uyabukisa ngawe angazi ukuthi ngathini. Asize kuma-artist because uzothi bangifundisile bengangifundisanga lutho. Phakathi kwalama-artist awu-2 khona i-artist njalo ozohlezi ethi ngineyimfihlo zakhe ezisabisayo ekhuluma ngenye i-artist le iveza ukuthi unazo lezi imfihlo ziyasabisa. Abhalabhale asho ukuthi nje abhale into ibeningi ubuye uyifune lento uthi ish yazi ngcono kube unomuntu oyi-social media manager lo uzosho ukuthi ezi-brand enkulu kangaka ungayiposti lento. Wena ofuna ukuthi ngifundisiwe usho into engekho kodwa nayo le artist umusic wakhe angulaleli ngalezi zinto ayibhalayo noma ngeke ngibuke nje ngithi mina intende kanje yaze ya distasteful iphuma kumuntu omkhulu iphuma kumuntu osebenzile iphuma kumuntu one-brand. Why ufuna ukuyimatanisa nalento kancane kancane nginezifihlo kancane kancane intombi yakho yangihlebela ukuthi uma wengane yakho wathi uyayibona nje leyo nto leyo but lena ngiyibuka njengokuthi iyi-weakness yakhe, iyi-disadvantage yakhe, kodwa ithalente lakhe lithini? Uyayizwa? Ithalente lakhe lithini? Ila enengoma khona. Sizwe ki-artist number 2. Artist number 2 because ngiyi-check-a sekuhamba isikhathi. Kuney'nkulumo-ke ey'bekwa abantu ukuthi hey unale behavior, unale behavior, unale behavior, unale behavior. Right. Ngithini mina? Lokho lo behavior yaziyo. Ungabe unokufakaza wake wambona ekwenza lokho kuyi-weakness yakhe. Lokhu kuyizinto okufanele ukuthi hayi correct kodwa ithalente lakhe lithini? Lana-ke sikhuluma ngey'ngoma abazenzile. Ngoba manje wena ufuna ngibuke ngendlela yakho
uzuthi wena ngifundisiwe. Mina ngibuka ukuthi hawu sengikubuka nje njengokuthi ezinsizwa i-brand enkulu. Why kuze kube kuma-paragraphs akho ube nento yokuthi i-ex intombi yakho njalo yakudala yayingixoxela ukuthi yangitshela ukuthi ibaluleke ngani lento emphakathini ukuthi siyazi. Ukubuka kwami lokho angithi mase ngithi mina cha iyamshaya lento le. Lena hayi iyamshaya. Ukubuka kwami, uku-understanda kwami. Ngapha kuthiwe mhlambe ngenza isibonelo, kuthiwa yazi njalo akakwazi ukucontrol ama-emotions akhe. Engacupheka ngento ewubala. Angithi kukhulunywa nge-artist. Ngiyibuke lento ngokuthi shuthi i-weakness yalo. Ama-artist awu-2. Kodwa-ke sesizephi emculweni ekubeni i-artist bayacula na? Ithini ingoma? Benze njani? Ama-sales abarobheki yilento engikhuluma ngayo. Wena ngoba uphethwe inzondo nomona ufuna ngibuyele la ngithi mina kodwa wena awukwazi yini ukuthi le artist le iyakwazi ukuvela emphakathini ithi uma wengane yakho intombi yakho yangixoxela ukuthi abangani bakho babengitshela ukuthi abasike abangani bakho beqiniso, ingqondo yakhe imile manje awazi ukuthi ufuna ngikhulume lezo zinto. Hey, abanye abantu begazi bavele bengabi serious. Yonke njalo lento isukela ekutheni into baphethe kabi ukuthi ngijabulela umthandeni. Shothi wena uzenza ingane. Uzenzela ingane umdala. Ngoba leyo nto leyo ingane encane esecreche ongayitshela ukuthi njalo njengoba sincoma lona ingoba wenze kahle lana, nawe masiwenze kahle sizokuncoma. Ingane lobuyifundisa leyo nto leyo ukuthi nje nawe njengoba ujabula nabanye bazojabula, lona njengoba ungamthandi bakhona abamthandayo, ufundisa ingane leyo nto, hayi umuntu omdala. Ingane futhi okufanele uphatheke kabi ngoba vele isuke inga-understand ingane ukuthi umncomelani lo ungamncomi lo. Manje sekufanele ubuye kuze enganeni ukuthi hawu nawe sisi bakithi awunana engane-ke uyenza kwengane leyo nto. Kodwa umuntu omdala wazi kahle ukuthi mase usebenzile lo sincoma umsebenzi wakhe, sithi i-project yakhe yaze yayinhle. Nawe futhi masukwenzile okuhle sizosho ukuthi kuhle. Bayaphithizela-ke nawe egazi bashayisana ngey'fuba namadolo, baphuma becasukile ngani nje ngokuthi ngijabulela ukuthi umthandeni kuphinde kwenzeka waba ne-hit song. Kwi-Paris futhi nakhona yachaza indaba ye-hit song, yachaza abantu abaningi be-happy futhi abanye baze basho bathi hey yazi inkinga yale Paris ukuthi manje umthandeni uzovele ebe nesikweletu sokuthi akenze ingoma ezoba ngaphezu kale. Bengakhulumi futhi amanga, bekhuluma into nathi siyisizwe kuma-artist esho. Nangu nje omunye artist kwenye genre uthi yazi ukhumbula ukwenza i-hit song ngoba uyakwazi ukuthi kuba ne-hit song ukwenzelani as i-artist ukuze endaweni eziningi uma unengoma evelele lapha kuma-morning shows ku-TV uthola ukuthi ishow mayivala bafuna ukuvala ngale artist esematheni because une-hit song. Laphayana kumanye ama-TV shows angene emini mhlambe bexube no-music bafuna le artist ukuthi bebe ne-interview nayo because unale ngoma enkulu. Abanye bafuna ukuthi ebanikeze umlando lokuthi le ngoma uyenze kanjani. Kanjalo abacabanga imicimbi bathi hayibo phela abantu bayijabulele le ngoma yabatshazo South Africa sifuna le artist. Akusiyinto eyimfihlo leyo. Uma esengizile ngithi ngizojabulela le nto ukuthi hayibona kusekumphinda futhi-ke this time kuhlukile because uhlangane ne-artist engenancindezi ndawo, uhlangane ne-artist nayo eyiphushelayo naye efuna ukuvela ukuthi hayibo sisebenzile akunancindezi. Sayibona intombazane ihappy uma ulobe busy esho ukuthi njalo kumnandi ngijabule. Abaqhamukayo be-creator fake stories uyezwa uma ezosho ukuthi amanga lawo mina ngihappy abantu bangisha
ngishaya nangemali, amabhinca la ngihamba khona athi abanye bafonela ngisho imeneja yami. Kumnandi nje yonke indawo. Yimi-ke guys okufanele ngibe sad kodwa ngibe ngikhuluma ngey'ndaba ezimnandi. Yimi njalo kufanele ngikhulume lana ngidabukise kodwa ngibe ngikhuluma ngokuthi saze sajabule eSouth Africa. Kodwa yini lena? Yimi-ke njalo kufanele ngibe ne-tone e-sad, ngibe ne-tone enosizi, ngibe ne-tone edabukisayo kodwa ngibe ngikhuluma iy'ndaba ezimnandi. Why? Because kufanele sinese imizwa yalaba abangajabulile. Fanele sinese imizwa yomona. Fanele sinese abantu abafuna ukuba emotional ngey'ndaba zango-2010 sebe seku-2024. Le ngane kwanini kuyo niyophuma nini? Sinibheyilele ngamalini? Malini ibheyili yalento yenu? Okay guys, khona abantu abasejele. Ijele leli banenzondo bona yeqiniso. Angisho ukuthi bonke, ngithe some. Ijele leli lithi sihleli ngomona. Ijele leli lithi sinenzondo because uma usuzwile ukuthi kunentombazane encoma umthandeni, ejabulela umahunu nomthandeni, wena awuthandi, uyaphi-ke lapho ukuthi uzophatheka kabi? Ngoba uyabona ukuthi uphuma wedwa eceleni. Uphuma kanjani eceleni? Wena uthuka inhlamba la kungathuka khona inhlamba. Wena ucasukile la kungacasukile khona. Umona-ke unjalo. Umona, yeyi bakithi. Umona ave ubukisa ngomuntu ngimxoxele, Nkosi yami. Yabona nawe ngisho kuthiwa unawo umona. Zama leya nto ukuyiyeka ngoba wena ngesikhathi abantu beningi bencoma uphuma wedwa eceleni. Uvela uthi kodwa. Ngesikhathi usuthi kodwa sonke sesijika sesibuka wena ukuthi kodwa lona udliwa yini lona. Lo. Wena imona seyini? Khipha leli demon lo mona. Ngoba nje manje ngoba ngithi nje mina hawu simakade. Khona ufuna ngingababazi. Ngoba nje ngithi mina ngomhla ka-31 kodwa kuleyo-ke guys ngi-serious. Mhla ka-31 siyoqopha umlando lapho kuzobe kukhona Ukhozi FM. Fanele sibambisise. Niyabona le micimbi leyo yomhla ka-31 ngithi benza ngama-seat. Lana kuzobe la bazobe bebala khona. Ngifuna ukuya lapho. Lapha bazobe bebala khona. Ileyo ndawo ebalekile ngoba ngisisuka iminingi. Ngezwe nje omunye exoxa imbudane ethi uma weba kwethu. Khona wayexoxa imbudane ethi phela uma Ukhozi kuyibona njalo ukhuluma ngo-SABC ngoba Ukhozi lungaphansi kwa-SABC. Mase ngithola isikhathi nje ngixoxe ngalo SABC, ngixoxe futhi ngalama artist awu-2 ukuthi indaba yabo no-SABC ithini. Size-ke kulona othi njalo Ukhozi FM luzolahlekelwa imali thina masingavotanga kakhulu ngoba sivota kakhulu. Ukuyibona imicimbi eyenziwa u-SABC ngoDisemba uwodwa. Uyayilandela leyo nto mase ubona ukuthi u-SABC uzokhalela istokfela. Uyazi ukuthi u-SABC ngoDisemba benza imicimbi emingaki bathathe imalini. Leyana-ke yokuvota futhi ku-SABC iyibonus ngoba basuke bebhukuda emalini ngoDisemba. Le micimbi leya ngoDisemba nje kuphela. Mangathiwa siyabala ngoba phela kuhle lapho ukuthi u-social media usinikeza i-access kwizinto ezithile mase thina siyayibalela. Ngoba nathi imaths siyayazi, i-accounting siyayazi, into enemali nge-exist deed. Singawashaya ama-calculations. Wena masuthi-ke ngoba istokfela senubona ukuthi sesivaliwe u-SABC uzokhala. Hayi guys nje ngizoqhatheka ngomaskandi futhi ngibona ukuthi ngoDisemba ngiyagcina ukukhuluma indaba zamaskandi ngoba ngitshelini ngiyibuyise yiguthi kumaskandi. Manje nina nifuna ukuthi-ke nizoyicisha kanjani lento ngoba ngiyazi ukuthi ningizwe nje ngingathuli ile hit song. Le hit song ngathi nje sengibalekile kumaskandi yangidonsa. Ngathi mina hawu
nakho futhi sebenza enye into ngoba iParis naye yangenza nje nami ngayithola sengigamanxa kumaskandi. Kwase kuba khona-ke abangithukayo khona lapho. Ngathi-ke njalo ngiya-understanda. Ngoba nakhona lokhu ukuthi nje uphume nomona, uphume nenzonto, ngiya-understand. Akumnandi khona ukuthi abanye bajabule kanje, wena ungajabuli. Ulobu uchaza wena udu. Abanye bayasho ukuthi saze sa-happy. Abanye bathi bayadansa wena ufuna ukuloku badonsa ubaxoxela iy'ndaba. Uyabona ukuthi ufuna ukuyibangela isidini ebantwini. Hayibo. Abantu bathi kwaze kwamnandi la uthi wena kumiwe kulalelwe wena nezindaba because unomlando. Azathi omunye awuwazi umaskandi khuluma into eqondile, angizazi izindaba. Izingoma ngingakubalela zona. Lezi engizaziyo futhi ukuthi zama-hit songs. Ezikuphi ngaphansi kamaskandi. Ngobani zinomaskandi artist. Noma ngabe umaskandi opike omunye, noma ngabe umaskandi owenze i-collabo. Kodwa ngiyeza ukuthi kunomaskandi artist. Mase kwaphuma lama-hits. Kodwa ezindabeni mawufuna ngibala imlando ukuthi babexabana kuze omunye azathi intombi yakho yangitshela ukuthi uma wengane yakho wangitshela ukuthi sasisendlini ngabani wathini nomunye wathini. Hayi. Nangumaskandi ngifuna ukuthi sishaye ingoma yakuthiwa sishaye ingoma. Makuthiwa sikikiza siyakikizwa ngoba kiwe emshadweni. Makuthiwa siyadansa siyadansa. Makuthiwa nali ibhinqa selingena ngasemaclubini sijabulele lokho ukuthi imali iyanda ngoba manje i-audience iyanda. Wena ufuna ngibala indaba. Yiye le emuva ko-2019 ngikhophuke ngifike ko-2020 ngithi baze baklinyana. Awu kahle bo. Phela bazobaleka abantu. Ubona ukuthi abantu basazothanda nje ukuza ku-channel yami sengibhizi nalezo zinto. Ehene wamxabanisa futhi nobani kade lento yaqala sifuna umuntu efuna ngivuke umoya nginamoya ngifuna ngihayize manje ngoba leyo nto iyini isiza abantu wena mayikusiza phela iqhubela iqhutshwa khona. Hawu yazi wegazi ngicela ukutshela ukuthi kuba specific kunonyaka ubone ukuthi ngempela cha userious ngalento. Unonyaka ukuthi cha lokho kwenzeka ngo-2019, lokhu kwenziwa ngo-2010, lokhu kwa-2020, 2021. Uyifunde yonke lento ayishoyo njalo leyo anesuku nonyaka. Ayithi shu. Ayingeni indawo kulezi ingoma esijabulelayo leyo nto leyo. Ukuthi ngo-2020 kwase kunjani yazini nangazi igazi ukuthi usuke kwenze njani umuntu uma umtshela into uthi akayithandi yena efuna ukukunika yona ngenkani. Wenze njani ngoba nje le yezindaba lobu belesele lapha babelesele nifundele lawo ma-comment nje wabona balokhu besho ukuthi awuwazi umaskandi. Yisho ukuthi angizazi izindaba zamaskandi. Izindaba eziqondene nama-artists ezingahlangene ngengoma ngoba ingoma ngisho ingoma abazenze ngo-2020 sengayifuna ngikutshele ngithi nazi ingoma za-2020 nazi eza-2022 ngibuyele emuva kuma-hit songs ngathi baba uShwi noMtekhala hayi babevalile ngise sengikhohle ukuthi isiphi lesasikhathi. Hayibo bavala khona futhi namanye ama-artist eshisa kodwa nje uShwi noMtekhala ikhona nekhona. I-hit song-ke leyo. I-hit song akusiyo le ngoma wena ufuna ukuyi-download ngoba icula iqhawe lakho. Ile nothi naye imoto yamalumbana hayibo udlala le ngoma. Uthi uyafika edorobheni hayibo naye le ngoma. Uthi uyangena e-store hayibo naye le ngoma. Uthi uvula i-radio hayibo naye le ngoma. Ushintshe ilo radio station oylalela ufake enye naye futhi leyo ngoma. Kodwa phela ikhathi ishintshile. Zikhona nezinye ezingama-hits esiyiqala ngoDisemba ziphele ngoDisemba. Zikhona
Hhayi isikhathi sishintshile. Masikhuluma ngoshintsho anifuni. Nifuna ukusinika uphiwa maskandi. Kuyenzeka kube khona noyizwe ngoDisemba, yagcina ngoDisemba indaba yayo. Futhi ukhozi lona, hhayi ngeke ngilukhohle ukhozi ngemilando yalo. Futhi nje ukhozi, Ukhozi FM. Ngoba ngisho ukuthi khona okunye nje kuwumlando wokhozi kuphela. Ngiyabona ngikhulumisa kakhulu-ke angisafuni nawe.